tambutu atau min turi Saina boleh diulangi buat Min tidak harus dari awal. turi Sainaa tambutu bidduhi wasibghil lil akirin. Baik. Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah nusqikum mimma fi butuniha wa lakum fiha manafi'u katsirah wa minha ta'kulun wa 'alaiha wa 'alal fulki tuhmalun. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين. قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه أن يصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها. Mande, permisi. Dah. Mohon maaf Ya. tadi diulangi langsung dari faida aja nggak apa-apa. Dari tidak harus dari wawahyina karena satu maknanya dari faida aja boleh. Tidak mengapa tidak terlalu jauh. Jadi faida aja diulangi lagi. Faida aja amruna. Silakan. فإذا جاء أمرنا وفارت Langsung masuk. النور Mohon maaf. Langsung wafarat taknya dimasukkan tasydidnya dari wafarat ratnya langsung dimasukkan ke tak tasydid itu syamsiyah wafarat faida aja فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين فيها من langsung dari mingkuli boleh من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول. boleh. Linnya dengung dengan za. Yang mana Mande maksudnya Mande? كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون.
Sebentar, sebenarnya tadi mandi kurang sekitar setengah sampai setengah ya, setengah harokat sampai hampir satu. Dari zolamu ya ditambahin sedikit lagi karena kita pakai yang tawasud ya. Kita termasuk kita ini kan ikut Syekh Hafiz, Imam Hafiz An-Asim. Nah, riwayat kita ini kalau imam memang di Masjidil Haram gini sedikit menjelaskan mandi sekalian. Mungkin pernah dengar di Morotalnya Syekh As-Sudais, habis itu Syekh Surem dan juga Imam-Imam Mekah itu mereka pakai torik yang berbeda. Sedangkan kita kalau Syatibi itu mat jais, mat wajib hampir sama, cuman yang membedakan kalau mat wajib ya yang satu kata jaa itu harus wajib 4. Tapi kalau mat jais boleh 3. Nah tadi mandi masih 2,5. Jadi di sini kan mat jais ya. Zolamu innahum mughraqun. Jadi zolamu ditambah sedikit lagi, kemudian ditutup sampai mughraqun. Monggo silakan dari wala tu khatibni lagi mandi. Boleh? ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. Barakallah fikum. Alhamdulillah mandi udah sangat bagus bacaannya. Tinggal memang ada beberapa tadi itu seperti mat, mohon maaf, idgham bila gunnah, hati-hati terbaca bi gunnah ya. Jadi tadi yang di awal tadi sebentar saya coba scroll ke atas. Tadi harusnya dibaca jadi ya sibaghil lil akilin tadi sibaghil, hati-hati terbaca gunnah nggih. Sudah bagus mandi. Silakan dilanjutkan yang lain. Barakallah. Oke, bismillah. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فللحمد Hati-hati. لله Faqulil mandi. ya. Faqulil diperjelas faqul. Faqulil hamdulillah. Hati-hati tertukar dengan wawu, bukan wa fa. Faqulil bukan waqulil, hati-hati. Faqulil hamdulillahilladzi najjayna Hati-hati bukan najjai tapi panjang ke atas najjana. Dari faqulil monggo. Faqulil hamdulillahilladzi najjana minal qaumiz zalimin. Wa qur rabbi anzilni munzalam mubaraka. Boleh. Dari mana? Ada tanda tidak ada Tidak dari ada. Tidak. Dari Rabbi anzilni. Rabbi Rabbi anzilni munzalam mubarakan wa anta khairul mu'minin. Kenapa saya pendek? Jawab kalau enggak tadi wa anta khair enggak apa-apa. Okay. Nanti wa anta diulangi lagi. Jadi dari Rabbi anzil. Rabbi anzilni munzalam mubarakan wa anta khair mubarakan Dari wa anta. kurang dengung. Wa anta khairul munzilin. Wa inna fi dzalika ada wa-nya komando. Langsung inna fi dzalika. Inna fi dzalika la ayatin wa in kunna la mubtalin. Thumma ansha'na min ba'dihim qarnan akharin fa'arsalna fihim rasulam minhum an ya'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh afala tattaqun wa qala al-mala'u min qaumihi alladhina kafaru
Dari ini mandi ulanginya. Min qaumihil ladzina kafaru. Dari min. min qaumihil ladzina kafaru wa kadzabu biliqa. Gak ada nanya nakafaruna. Sebelum Oke. Oh ya, sebelum melafalkan baiknya ambil nafas yang cukup banyak mandi supaya nanti di memang tengah-tengah agak cukup banyak kata yang terlampaui. oke, Monggo dari min, silakan diusahakan dari ya, tapi saya nafasnya memang pendek. baik. Dari mana ya? Alladzina Dari kafaru ya. qaumil lagi. Min Dari mana? qaumil min qaumihil ladzina kafaru. Coba saya lagi cari ini. Eh, min Ayat, dari mana ya? ya, Pak min qaum. Arsalna ayat berapa saya? Ayat 33 Waqala Mas. oke ya. Ya, waqalal malau tapi Mas Waqala tadi sudah kafaru jadi min min oh ya. qaum. Ya. Min qaumihil ladzina kafaru wa kadzabu biliqa. Alladzina Dari kafaru wakadzabu saja. Wakadzabu biliqa. Wakadzabu وكذبوا بلقاء الآخرة biliqail. وأترف Oh, ada tanda berhenti. بلقاء sorry Di Al-Quran Mandi ada tanda berhenti di akhirah ada. Kalau tidak nggak ada ada dari biliqail akhirah. Di بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا boleh. في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون Oke. مم- Dari mana Mandi? مما Dari yakulu ya, mimma. Dari yakulu. oke يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. Hati-hati tadi terbaca jeda atau sakta ya Bu Oh ya, Mandi. tes Jadi ya dilancarkan dulu dari yakuluna mimma. mana dia? Oh ya, Dari ya'kuluna minhu wa kulu. yashrabu mim Dari yakulu di atas. Yakulu mimma ta'kulu minhu. oh ya Yakulu. mana? Ya'kul. Oh ya, ya'kuluna minhu wa Tidak yashrabu ada mim tidak ada nunya. Jadi bukan yakuluna, bukan yakulu mimma ta'kuluna. Yakuluna mimma ta'kuluna. Silakan dari yakulu ya'kulu mimma. Mimma. ya'kul ya'kulu mimma Dipendekkan. Permisi Mandi. Yakulu ya. lunya pendek. Yakulu Oh ya, mimma. coba. Ya'kulu mimma ta'kuluna minhu wa yashrabu mimma tashrabun. Aduh. ولئن أطعتم ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. Baik, hati-hati ada izhar syafawi. Jadi mim sukun kalau ketemu huruf pokoknya huruf yang bukan dari bibir keluar makhrajnya. Jadi langsung tanpa didengungkan. Mislakum in. Hati-hati terdengungkan. Jadi mislakum dari mandi didengungkan di situ. Jadi mislakum innakum walain. Silakan dari al-walain atau ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. cukup berkurang dari dengungnya. Nanti dihilangkan ya mandi ya. Inna Insya Allah. mislakum in annakum. Hai. إنكم إذا لخاسرون. Baik. أيو أيو Ayah. Ayah. أي Ayah. Ayah. ayah Fathah. Nggih. aya'idukum annakum idza mit aya'idukum annakum idza mittum wa kuntum turaba.
idza Baik. mittum Iya, lanjutkan Mandi. idza mittum wa kuntum tarabaw wa Doma, idzaman hati-hati Mandi. Bukan taro, turoban. astagfirullah. Oke. Eh, idza mit Dari, ya, boleh. idza mittum wa kuntum turabaw wa idzaman annakum mukhrajun. Baik. Hayhata lima tu'adun. In hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya Baik. wa Dari mana nah Mandi? wa Boleh. nahya Boleh. wa nahya wa ma nahnu bimab'utsin. In huwa illa rajulun iftara 'ala Allahi kadhiba. Boleh. Dari Dari mana Mama, Mandi? langsung Mama boleh? Dari Tangan iftara yang ala Allah. oh. Iftara. Iftara 'ala Allahi kadhiban wa ma nahnu lahu bimu'minin. Hati-hati ketukar Qal dengan ain nggih. Bukan oh ya bimu, bimu tapi bimu nggih. bimu ya. Ya, Mandi. Iftara 'ala Allahi kadhiban wa ma nahnu astagfirullah. Iftara 'ala Allahi kadhiban wa ma nahnu lahu bimu'minin. Qala rabbinsurni bima kazzabun. Qala amma qalilin Qala Hati-hati. amma qalilin layusbihunna nadimin. Baik. Afakhazathumus sayhatu bil haqq. Tanggung ya. Nggih, ulang dikit lagi Mandi. Afakhazathumus sayhatu bil haqqi faja'alnahum ghusya'a. Ya, betul. Faja'alnahum ghusya'a. Hati-hati bukan husya. Kalau shin itu ada lekuannya di Oh bawah ya betul titik betul 3. betul Kalau betul ini betul. sa. Jadi Ya. seperti tak tapi ada nafasnya. Sa. Ya. Faja'alnahum ghusya'a. Baik, bagus. Fabu'dal liqaumiz Hati-hati lil. zalim. Lilnya dibaca Mandi. Oh ya. Babu'dal lil. Lilnya. Fabu'dal liqaumiz zalimin. Satu ayat lagi Mandi. Iya, satu ayat lagi Mandi. Ya. Satu ayat lagi. Thumma ansha'na min ba'dihim qurunan akharin. Alhamdulillah Mandi. Cukup lancar Terima Mandi ya. kasih. Ya, Alhamdulillah. tapi Barakallahu napas fikum. saya pendek. Masya Allah. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama Mandi. Terima kasih kembali. Lanjut. Barakallahu fik Mandeh, Mandi. Ben karena mau maghrib di Amerika mungkin duluan ya. Ya Mandeh Ben. Bagi. Oh, boleh ibu-ibu, bapak-bapak semua. Ya, Silakan. di Amerika mau menjelang maghrib soalnya. Tapi, oke, Yang apa? insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yastakhirun. Sorry. Summa arsalna rusulana tatra kullama jaa ummatar rasuluha. Boleh berhenti situ. Diulangi dari mana Mandi? Kullama, itu nggak ada tanda di sini. Saya ulang. Jadi ulangi lagi. Ummatar rasuluha kadzabu. Sorry, nggak juga bisa. Oke, satu kali lagi. Udah bagus Mandi. Udah sesuai tadi. Kadzabu ada tanda wakaf. Jaiz Tapi nggak ada wakaf wasol. di sini.
Oh, nggak apa-apa ya. Anu, Diulangi lagi, Saya Mandi. mengikuti tanda aja, ya siapa tuh tanda. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kullama ja'a ummatan rasuluha kadzabuhu fa'at ba'da ba'dahum ba'da. Hati-hati, Mandi. Fa'atsba'na, bukan fa'atsba'. Ba, tadi keliru ba tadi. Naknya keliru ba. Fa'atsba'na. Dari fa'atsba'na tidak apa-apa. fa'at ba'na ba'dahum ba'dan wa ja'alnahum ahadith فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا Oke, Nggih, is it boleh. okay? Iya, boleh. Oke. Dari Nggih, biayatina nggih. boleh, Bunda. بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم Silakan diulangi dari وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. Sorry. Wih, apa-apa, Mandi. يا أيها الرسل كلوا من طيبات. Ada tanda berhenti, Mandi? Kalau nggak ada, diulangi Nafas aja. nggak sampai. Dari Tunggu, kulu. saya cari ya. Tunggu. Oke, jangan dikasih tahu. Baik, Mandi. Kulu minat thayyibati wa'malu shalihah. Inni bima ta'maluna alim. Wa inna hadhihi ummatukum ummatan. Hati-hati, Mandi. Tadi Mandi ambil nafas di ummatukum.
Ambil nafas, hati-hati, satu nafas saja, Mande. Wa inna hari. Oke, nafasnya itu harus diatur. Thank you. Wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Ummatan wahidatan wa ana rabbukum fattaqun. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أنما نمدهم به من مال Boleh. أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات Hati-hati. Hati-hati, Mande. Kho-nya dibaca tebal, bukan khai. Kho. Khairat. Khairat. Kho. Kho. Bukan kha. Kho. Nusari'u lahum. Silakan. نسارع لهم في الخيرات Hati-hati. Bukan kha. Bukan kha. Kha. Kho. Khairat. Khairat. خا right خا Kho. Ah, betul. Kho. Kho. خا Kho. ya oke Khoi. saya ulang ya Baik. نسارع لهم في الخيرات Baik, nggak apa-apa, dilanjut, dilatih lagi ya, Mande. Jadi kalau bedanya kho dengan ha itu terbuka fathahnya, tapi kalau kho jadi tebal mengumpulkan, jadi ada sifat idbaq. Nah, jadi kho mengumpulkan hawa ke tengah seperti to, so. Nah, itu bukan sa, bukan kha, bukan gha, tapi gho. Nah, nanti dilatih lagi tidak apa-apa, Mande. Langsung bala yash'urun. tunggu Silakan. tunggu so Diulangi lagi. ini dibaca fil Kho. kha Khoi. Oh, Khairat. oke bukan kha gitu ya Ya, oke hati-hati. bukan gitu Baik. dibuka Baik. oh oke Kho. thank you kha begitu ya kha oke Baik. thank you saya Khairat. ulang Silakan, Man. oke nusari'u lahum fil khairat Bagus, Mandi. bal la yash'urun innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Pertanyaan, Silakan, pada Mandi. min khas ini kha gitu Kho. ya, bukan kho. Sama. Kho. Hah? Sama. Khosh. Oh, Khosh. Khosh. so Sekali lagi, Mandi. kho Silakan. gitu ya. Oke, Iya. oke saya ulang ya. Baik. Oke, thank you. This new for me. Baik.
Innalladzina hum min khasyati rabbihim mushfiqun. Walladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun. Walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Alhamdulillah, barakallahu fikum, Mandi. Mantap bacaannya. Mujawwad ini namanya bacaan mujawwad. Jadi bacanya perlahan, memberikan hak-hak setiap hurufnya. Seperti kalau qori-qori itu ya. Jadi kalau yang tadi saya contohkan di awal tuh tadwir, bacaan yang tengah-tengah kecepatannya. Yang paling cepat itu namanya hadr. Nah, kalau istilahnya biasa orang Nusantara tuh tadarus tuh. Darus kalau orang sini bilang. Baik, baik sekali. Hati-hati ketelitiannya dan juga huruf kho tadi ya Mandi ya. Itu aja. Kho-nya ditebalkan karena seperti ro, seperti huruf-huruf tebal itu ditulisnya fathah tapi tetap dibaca seperti Okay. O ya kalau dilafalkan dalam Indonesia. Beberapa huruf ada yang seperti itu. Ro, bod, fod, habis itu po, ya. Seperti juga termasuk ghoin sama kho ini. Baik Mandi, baik sekali. Dilanjutkan yang lain. Just a second. Sedikit lagi. Rain tadi apa? Rain. Oh iya, huruf-huruf yang sama Hah? seperti kho itu Mandi, ya bisa dicatat ada ro, meskipun itu fathah, memang kita fokus di bacaan Imam Hafiz An-Asim ya, kita yang pakai di internasional mayoritas pakai standar ini. Memang meskipun ada di riwayat yang lain tuh seperti firasya dibaca ra, bukan ro. Tapi yang kita pakai ini Imam Hafiz jadi ro semua. Huruf-hurufnya ro, bod, kho tadi, ghain, sama po sama dho. Dot sudah ya. Jadi huruf-huruf yang tebal itu meskipun ditulisnya itu fathah, bukan ra, bukan kha, tapi kho. Habis itu Thank you. Ghain itu bukan ra tapi ro. Seperti ain tanpa titiknya itu. Kemudian ada huruf po, nah, bukan ta, nah, bukan po tapi po ya. Meskipun jadi bentuknya seperti mana po di sini ada ya. Insya Allah seperti itu. Sama vo, bukan za, vo. Nah, memang kalau dituliskan dalam Latin bahasa Indonesia seperti A, ditulisnya mesti A bukan O, tapi ada juga yang menulis O supaya memudahkan ejaan. Vo, kemudian tadi ada to sudah ya, bot itu seperti so tapi ada titiknya. So juga terbaca so bukan so, ya seperti itu. Itu huruf-huruf yang dibaca seperti O kalau di dalam ejaan kita. Baik. Ustaz, Ada tanya? ini bukan ini. I just want gimana? Sepertinya kalau waktu saya kecil itu sepertinya orang yang di Jawa beda dengan orang Sumatera ya. Karena kalau Iya, di beda. Sumatera itu ro itu ya ro. Kalau di Jawa itu hampir kayak ro gitu, right? Saya belajarnya, saya tuh belajar waktu kecil tuh dari orang Arab, dari Ustadz Arab yang di Padang gitu. Jadi saya tuh lafaz saya tuh begitu. Mereka orang Arab tuh itu ra kata dia gitu ya. Tapi agak tebal kita ro. Tapi kalau di Jawa itu ro, do kayak o, dia kayak o. Right, Baik. that's right. Jadi Oke, gini sekarang Mandi, saya memang ya sudah cukup jelas ya. Sudah cukup jelas untuk tadi yang ditanyakan. Jawabannya sudah terjawab. sudah, insya Allah. Sudah, ya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak loh. Sami-sami sama-sama Mandi. Memang ada beberapa kiroat itu yang dibaca ra memang ada. Fira. Jadi di surah Al-Baqarah itu fira, bukan firo tapi firasya, tapi itu bukan Imam Hafiz yang kita pakai tapi Imam Warosh. Warosh kholaf dari kholaf. Jadi kita kalau sebagai khazanah ilmu pengetahuan ya, macam kiroat Al-Quran itu ada 10. Itu yang mutawatir. Yang diriwayatkan insya Allah sanadnya jelas. Ada ghairu mutawatir sampai bahkan 20. Tapi yang boleh dipakai untuk sholat 10. 10 imam.
Nah, itu masing-masing imam punya dua periwayat. Seperti kita ini ikut Hafiz an Asim. Imam Asim, gurunya Imam Hafiz itu punya dua murid. Temennya Imam Hafiz itu namanya Syu'bah. Nah, Syu'bah juga beda cara cara apa kiroatnya. Kalau di kita di Hafiz itu mungkin buyutan, jamak dari rumah-rumah itu di Al-Quran ada buyutan. Kalau dari Imam Waras, mohon maaf kok Waras. Imam Syu'bah itu biyuta, bukan buyu tapi biyuta, seperti itu. Oke, itu sedikit untuk nambah khazanah ilmu. Nanti kapan-kapan kalau ada waktu ya udah ya diperbolehkan di Sabtu mungkin 2 minggu sekali atau sebulan sekali. Coba saya bukakan mushaf yang lain. Nanti boleh share screen, saya coba buat share screen itu ada kiroat yang lain tuh bacanya seperti ini kayak gitu. Termasuk tadi yang ditanyakan Mandi tadi, biar ada yang ra, bukan ro tapi ra. Itu juga ada. Nanti insya Allah kalau sekarang mungkin terlalu mendadak ya. Ya. Oke, baik Iya, lanjut dulu. Ya, kan Ajo ada yang Ahmad. terima kasih ada banyak. yang wadduhe juga ya, wadduhe. Iya. Betul. Mhm. Ya, Al-Wadduha itu Iya, Imam Qasim. Ya, Khusus. Oke, Ustadz. oke. Ya, lanjut ya. silakan. Fura. Ya, saya Ustaz. Silakan Ajo. Alhamdulillah. Wallazina yu'tuna ma atau wallazina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wazilah. Hati-hati bukan zai tapi wajilah. Wajilah gitu. Ajo. Wajilah Mulai. dari Wa wapuluh. Boleh. qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون Benar, Ajo dari min hadza atau walahum dari walahum aja Ajo. Kalau dari tadi baiknya sebenarnya sedikit koreksi Ajo sebenarnya ketika Ajo tadi bisa berhenti di min duni dzalik supaya supaya artinya sempurna. Tapi kalau emang jika terpaksa sangat tidak apa-apa min dun. Kalau baiknya masih ada nafas sedikit min duni dzalik berhenti kemudian walahum a'malum. Silakan dari awal walahum. Ya, sih. Walahum a'malum min duni dzalika hum laha amilun. Lanjut aja. Hatta iza akhadna mutrafihim bi'azabi iza hum yaz'arun. Hati-hati Ajo diulangi karena terhentikan. Nah, harusnya him didengungkan. Him seperti itu. Oh ya, him ketemu ba ya. Ya. Iya. Ulang dari mana, Ustaz? Mutrafin ya? Oh, Ustaz hilang sinyalnya. Lanjut aja Pak Hatta, karena Pak Ustadznya mungkin terpental. Ya, tolong ya.
حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تحزرون أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. Boleh. Ulangannya dari mana, Ustaz? Dari lafazadatil. Mohon maaf, baru kesambung lagi tadi error Ya. aplikasi saya. Ya. Dari lafazadatil. Lafasadatis samawatu wal ardu wa man fihin. Jadi fihin gitu aja. Ya. Ada aja dah. Hin di tangan. Ardu wa man fihin. Ya. Bal atainahum bizikrihim fahum an zikrihim mu'ridun. Baik. Am tas'aluhum hori'an ya saya. Iya. Horizan ya. Am tas'aluhum horzan faharaju rabbika khair wa huwa khairur raziqin wa innaka latad'uhum ila siratim mustaqim wa Satu ayat lagi. mustaqim. Ini satu ayat lagi aja. Wa innal ladzina la yu'minuna bil akhirati anis sirati lanakibun. Baik, alhamdulillah. Barakallahu fiik. Ajo. Izin saya matikan video dulu, agak terlalu berat ini Ya, device saya. aja. Lebih jelas. Iya. Ya. Terima kasih. Baik. Sama-sama Ajo, udah cukup baik. Untuk ketelitiannya sama nafasnya dilatih lagi supaya agak panjang. Oh, iya. Kemudian udah baik. Tinggal ketelitiannya kalau misalnya ada beberapa tadi seperti yang tadi ya dengung ya, mim ketemu ba, ya idgham mimi. Soalnya tadi ada ketinggalannya. Baik, tidak apa-apa, Ajo udah sangat baik. Ditingkatkan lagi ketelitiannya. Barakallahu fikum. Ya, baik. Izin udah Azbi sama seluruh sebentar, jeda sekitar 1 atau 2 menit ya. Benar saya. Ya, baik. Baik, lanjut. Silakan yang lain. Walau rahimnahum wa kashafna ma bihim min zurril lalahju. Boleh. Diulangi dari mana?
Mandi? Min. Boleh. Dari min. Boleh, boleh. Durrillalaju fi tughyanihim ya'mahun. Walaqad akhaznahum bil azabi famastakanu li rabbihim wa ma yatadarra'un. Baik, sebentar Mandi sebelum dilanjutkan, hati-hati. Hatta Mandi. ya, Sebenarnya gini, untuk ketika menyambung ayat, ketika menyambung dari huruf ke huruf, kata ke kata, hati-hati, diusahakan satu nafas ya Mandi. Jadi jangan sampai mengambil nafas di tengah-tengah ayat seperti itu. Tadi Iya. wa mas taka, terus juga kalaupun memang tidak terambil nafas, maka ini Mandi, untuk jedanya boleh dihilangkan. Karena kalau dihilangkan, mohon maaf, maksud kami kalau Mandi bacanya agak terjeda, itu namanya di Al-Quran ada hukum saktah. Seperti waqilaman rok lah. Jadi kalau dibaca jeda itu ada hukum tersendiri. Jadi supaya tidak menyamai hukum sakta, jadi dibaca tanpa jeda. Silakan diulangi. Walaqad akhadnahum. diberhentikan aja ya Pak Ustadz. Ya boleh. Penting Napasnya kali ya. sekalian kalau Nggak boleh. amannya kalau tidak kuat nafasnya berhenti saja Mandi, terus diulangi lagi seperti itu. Silakan Mandi. Iya. Walaqad akhaznahum bil azabi famastakanu li rabbihim. Boleh seperti itu Mandi. Dari mana Mandi? Boleh Famas? Boleh, betul. Famastakanu li rabbihim wa ma yatadarra'un. Baik, lanjut. Hatta iza fatahna alaihim baban za azab. Boleh. Di baban boleh? Ulangi dari idza fatahna. Oh, ulang. Iza fatahna alaihim baban za azabin syadid. Azabin. Diulangi lagi sebentar Mandi. Azabin syadid dari boleh. Azabin syadidin izahum fihi mublisun. Wa huwallazi ansha'a lakumus sam'a wal absara wal afidah. Baik, sedikit catatan Mandi. Ya. Andi pernah dengar kolkola? Oh iya. Kolkola? Ya, absara wal afidah. Kurang ya. Silakan diulangi lagi kurang. dari wa huwallazi. Wa huwallazi ansha'alak wa huwallazi ansha'alakumus sam'a wal absara wal afidah. Qalilam ma tashkurun. Wa huwallazi zara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsarun. Wa huwallazi yuhyi wa yumitu wa lahu Iya. wa huwallazi yuhyi wa yumitu wa lahu tilaful laili wan nahar. Afal ya. Baik, betul. Lanjut Mandi. Afala ta'qilun. Bal qalu mislama qalal awwalun. Qalu iza mitna wa kunna turaban wa izaman a inna lamab'usun. Nah, ini tadi Mandi yang kami maksud. Jadi ada terbaca jeda.
Iya, Oke. iya. Coba boleh diulangi Iya. sekali lagi supaya tidak terbaca jeda. Qalu aidza mitna wa kunna turaban wa izoma. Boleh? Wa izoma boleh, Pak Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Wa kunna, dari wa Ah. kunna. Wa kunna turaban wa izoman wa kunna turaban wa izoman a inna lamab'usun. Udah betul? Sudah betul, Mandi? Lanjut, Mandi. Laqad u'id laqad u'idna nahnu wa abauna hadza min qabl. Boleh? Haza atau wa ana? Wa aba. Diulangnya Pak Ustadz? Diulangnya di mana Pak Ustadz? Wa Tadi dari mana? aba. Dari mana Boleh? Pak Ustadz? Dari? Nahnu wa abauna. Nahnu. Oh. Nahnu wa abauna. Nahnu wa abauna hadza min qablu in hadza illa asatirul awwalin. Baik. Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun. Sayaquluna lillah. Qul afala tazakkarun. Qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim. Sayaquluna lillah. Qul afala tattaqun. Qul man biyadihi malakutu kulli syai'in wa huwa yujir. Wa huwa Ulangi dari mana? yujir boleh? Boleh? Betul. Wa huwa yujiru wa la yujaru alaihi in kuntum ta'lamun. Sayaquluna lillah. Qul fa'anna tusharun. Alhamdulillah, barakallahu fiikum, Mandi. Mandi Erni Yunus, baik sekali bacaannya. Sudah perlahan cara bacanya ini tadwir ya. Mandi setengah, hampir ke tahqiq, hampir ke lambat, tapi masih terhitung tengah-tengah. Baik, catatannya tadi ya, mau diingat dan dilatih lagi. Hati-hati terbaca sakta atau terbaca jeda, Mandi. Dari antara kata itu bisa disambung tanpa jeda dan tanpa ngambil nafas tengah-tengah ayat. Sudah baik sekali bacaannya. Ini rata-rata Mandi sama Berarti Aju semua ini Bapak-bapak sudah bagus semua ini bacaannya ya. Tinggal mungkin ketelitiannya sama hukum-hukum. Tadi ada kol-kolah juga ya, hati-hati. Ketelitian iya. itu memang nomor 1 ya ternyata, Mandi sekalian. Bapak-bapak udah. Baik, lanjut dulu. Sudah baik sekali. Silakan yang lain. Nomor 6. Nomor 6 berarti ya. Habis One. Mandi siapa? Iya, One. Silakan. Iya, One. Mute-nya tolong dibuka. Oh iya, belum Masih di open belum. mic, open mic. Iya, umurnya 92 Pak Ustadz, jadi agak Iya, nggak apa-apa. belum mengerti. Tolong buka dulu mute-nya, One. Oh iya, masih di mute itu. Iya. Atau dilewati dulu barangkali, atau ada sampingnya. Oh, sendirian Mande One. Minta tolong nih, tolong di mute. One kan nggak Oh bisa, iya, diklik dulu. administrator udah barangkali bisa bantu buka mic-nya kan, administrator admin bisa buka biasanya. Udah tuh Pak Ustadz. Sudah, alhamdulillah. Bal ataina
بالحق وإنهم لكاذبون. Baik. فاتخذ الله من ولد وما كان معه من إله Kalau وما berhenti, كان Mande, permisi, Mande ya One. Jadi kalau berhenti, Mande, min ilah. Jadi semua oh ya harokat hilang. Kecuali kalau ada fathatain ya, Mande. Silakan. Dari wa ma kana ma'ahu. Wa ma kana. وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق Boleh? Diulangi dari mana, Mande? كل Boleh. كل Kullu ilah. إله بما خلق ولا بعضهم Hati-hati, على Mande. Wala ala, la-nya belum terbaca. Wala ala. Bima khalaqa wala ala. La-nya belum terbaca. ولا على oh ya Baik. dari wala ala ya Dari kullu boleh? Nafasnya kuat كل ya. kullu ilahim bima khalaqa wala ala ba'duhum ala ba'd subhanallahi amma yasifun. Baik. Bertanya Ustadz, Silakan. apakah sudah cukup dengungnya tadi di him Yang mana? Oh, tadi? tadi Him. dibaca sabung ya, Mande ya. Tadi agak putus-putus, saya kira tadi berhenti ba'd. Kemudian subhanallahi amma yasifun. Saya kira tadi berhenti di ada waqaf jaiz itu. Berhenti ya. Kalau lanjut harus dibaca dengung, ikhfa. Ba'din Enggak, subhana. Tadi dibaca apa, Mande? tapi Lanjut atau berhenti? pertanyaan saya di waktu yang Ya. ini, apakah sudah cukup sebegitu atau lebih? Kadang-kadang saya itu apa kelebihan Oh, saya baik. gitu, misalnya gini, Baik. kullu ilahim. Kalau ibu itu membaca tadi, kullu ilahim bima, sedikit rasanya tuh kurang Ya, agak dengung ya. kurang, betul. Ya, kalau bacaannya Betul, Mande betul. tadi dengan mujawad harusnya ditambah lagi. Kullu ilahim bima baru. Seperti itu. Tapi kalau bacaannya cepat, maka agak cukup dipersingkat. Kalau dengung itu sebenarnya ketukannya 2 harokat minimal. Minimal. Sampai 3 Oke, maksimal. terima kasih. Silakan. Dari Ya sama-sama. mulai. Mande One, silakan Mande One dari Subhanallah amma yasifun. Subhanallahi amma yasifun. Alimal ghaibi wasyahadati fata'ala amma yusriku. Lanjut. Qur rabbi imma turyanni ma yu'adun. Hati-hati Mande untuk didengungkannya mim tasydid, nun tasydid, idgham bi gunnah. Idghamnya imma turiyanni. Ya. Silakan Qur rabbi. Imma turiyanni ma Hati-hati Mande. yu'adun. Turiyan bukan turian tapi turiyan. Ya. Silakan. Imma Ma turiyanni ma yu'adun. Rabbi fala taj'alni fil qaumiz zalimin. Wa inna ala an nuriyaka ma na'iduhum laqadirun. Baik. Idfa billati hiya ahsanus sayyi'ah. Baik. Nahnu a'lamu bima yasifun.
Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin. Wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Hatta iza jaa ahadahumul mautu Hati-hati mandi. qala Ahadanya rabbi diperjelas lagi. Permisi. Hati-hati. Ahada. Ahada. Diperjelas lagi. A-nya 2 kali. Hatta idza jaa ahada. Seperti itu. Silakan mandi diulangi lagi. Hatta iza jaa ahadahumul hati-hati. mautu Bukan langsung ahada, tapi jaa ahada. Ahada, iya. bukan ahada. Hati-hati mandi. A-nya 2 kali, hamzahnya. Ahada. Hatta iza jaa ahada hatta Betul. iza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un Alhamdulillah. la'alli a'malu sholihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha Baik. min Wa-nya waraihim dibaca mandi. Mandi permisi. Wa-nya dibaca. Tadi wa-nya hilang. Wa miu. Wa wa miu. waraihim barzakh wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun Baik. wa idza Pak, hati-hati mandi. Tertukar dengan wawu. Fa'idha. Fa'idha. فإذا نفخ في السور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون Baik. Mandi. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون Hati-hati I-nya dibaca mandi. Fa'ulaika humul muflihun. Faman saqulat. فأولئك هم المفلحون Lanjut mandi. فمن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنهم Baik. فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون Baik. Sedikit mandi catatan sedikit mandi. Khosirunya tadi baiknya ditambah sedikit lagi karena sekali lagi tadi saya sudah jelaskan ke mandi siapa ya? Mohon maaf namanya saya belum kenal mandi mancanegara tadi. Jadi khosirunya ditambah sedikit supaya panjangnya sama dengan faulaikal ladzina khosiru amuna. Ketika mandi tadi mandi oni di khosiru itu kurang sedikit lagi sekitar setengah harokat untuk mencapai persamaan dengan faula tadi. Oke. Faulaika allazina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Baik. Hati-hati sebutnya. Talfahu wujuhahumun naru wa hum fiha kalihun. Hati-hati haknya nggih dilatih. Bukan kalihun tapi kalihun. Terakhir kalihun. Fiha kalihun. Baik, alhamdulillah. Barakallahu fiik, luar biasa Uni. Sudah umur berapa Uni? Permisi. Mohon maaf. 92. Masya Allah, salut. Ini berarti ambo cucunya Uni ini. Iya. Mohon maaf Uni. Masya Udah Allah. 92. Termasuk ini mandi, ini baca Quran ini bisa meningkatkan ketahanan ingatan. Jadi sangat bagus sekali mandi di umur yang sudah
sudah berumur tapi masih lancar sekali dalam baca Al-Quran, kemudian juga masih terus membaca Al-Quran, ini bisa meningkatkan daya ingat, memori, termasuk juga ini apa? Jadi mencegah demensia. Pernah dengar demensia Iya. ya, Man? Luar biasa. Barakallah, barakallah. Semoga umurnya berkah dan selalu Amin, amin. dilindungi oleh Allah. Alhamdulillah, terima Amin, kasih. amin. Ustaz. Oke. Silakan lanjut, Mandi. Alam takun ayati tutla alaikum fakuntum biha tukazzib. Baik. Qalu rabbana ghalabat Hati-hati. alaina ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. Baik. Agak putus-putus, mohon maaf. Sebentar. Tes. Coba Mandi bilang tes. Tes. Agak putus-putus. Agak seperti alhamdulillah. Lanjut Mandi. Rabbana akhrijna minha ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا الظالمون. hati-hati Mandi. Fa inna, naknya di ayun. Fa inna zalimun. Fa in udna. Diulangi sedikit lagi. Fa in udna. فإن عدنا فإنا ظالمون. Lanjut Mandi. Benar. Betul, lanjut Mandi. Qala sa'u fiha wala takullimun. Kebalik. Domah dulu. Wala tukallimun. Qala khsa'u. Qala sa'u fiha wala tukallimun. Baik. Innahu kana fariqum min ibadi yaquluna rabbana. Baik. Dari mana Mandi? Boleh. Boleh. Rabbana amanna faghfir lana warhamna. Baik. Diulangi dari mana Mandi? Faghfir lana. Boleh. Betul. Halo Ustaz. Udah ada apa udah? Mohon maaf. Mungkin dijelasin tentang risiko-risiko tawalud Ustaz. Soalnya beberapa ada Iya, baik. yang tawalud di bacaannya kayak tadi mare gitu Ustaz. Baik, menarik. Udah ini ya, sangat teliti ya. Mohon maaf, ini karena device-nya agak panas. Ini ya, izin matikan video. Baik, coba saya jelaskan sedikit Mandi Iis ya. Jadi gini Mandi, ada istilah tawalud. Tawalud itu seperti ini. Tadi yang sudah singgung tadi. Kalau kita tadi di awal tadi sudah menyinggung soal kolkolah. Kolkolah adalah singkatannya gampang. Baju di toko. Itu hurufnya apa aja? Berarti ba, jim, dal, to, kof. Ada 5. Jadi kalau ada huruf 5 itu ada sukun. Ketika huruf-huruf itu tadi sukun, maka boleh dipantulkan. Iba, iqo, iqra, iqa, iqo. Nah, mohon izin infokan juga sekaligus. Kolkolah itu kalau di tengah-tengah ayat ya kita tidak berhenti di situ, maka kolkolahnya jadi sugro, iqo. Tapi kalau di akhir seperti di surah Al-Lahab, tabbat yada abi lahabin wa tabb. Lah itu pakai kolkolah kubro besar.
ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Seperti itu. Nah, istilah lain tadi ada tawalud. Tawalud itu kalau saya istilahkan seperti ini gampangannya ya. Qalqalah bukan pada tempatnya. Jadi huruf-huruf yang harusnya tidak ada pantulan jadi ada pantulan. Ya. Udah tadi contohkan apa maghe ya. Ghain itu bukan huruf qalqalah, Mandi. Jadi bukan faghe tapi faghfir lana. Berhenti dan habis di situ. Bukan faghe. Hati-hati nggih. Hati-hati ya, Mandi. Bukan faghe tapi faghfir lana. Kadang-kadang banyak itu. Apalagi orang Nusantara biasanya suka pantul-pantul fire, wara. Nah, ada kayak gitu. Harusnya firlana warhamna. Baik Mandi, diulangi dari mana tadi? Faghfir lana ya, Mandi. Silakan Mandi Iis. Faghfir. Saya bertanya boleh sedikit. Boleh ya, Rabbana. sebelum nanti lanjut lagi ke Mandi Iis. Iya. Satu lagi ya pertanyaan, nanti selesaikan dulu Mandi Iis, nanti baru ada pertanyaan. Silakan satu pertanyaan dulu. Silakan. Silakan Mandi. Iya, sehubungan dengan bacaan mandi itu kan dia kuluna robbana itu dia berhenti. Di sini kan dia berhenti cuman 2 harokah. Padahal di sini Ya, menarik di sini. Ya, berarti sudah betul Mandi. Kalau berhenti itu 2 harokat karena kalau dibaca layarnya itu atau panjangnya itu ketika bertemu dengan hamzah. Lah ini yang diistilahkan dengan mad jaiz. Jadi mad jaiz jaiz, itu bedanya apa dengan mad wajib? Kalau mad wajib itu satu kata. Nah, nanti perlu nampaknya Mandi sekalian punya mushaf yang atau Quran yang ada artinya di bawahnya. Jadi bisa tahu ini satu katakah beda kata. Memang harus belajar sedikit bahasa Arab ya untuk membedakan 2 hukum mat ini ya. Jadi mat wajib bedanya dengan mat jaiz itu tadi itu. Ya, mat jaiz itu mat jaiz itu mufasil, terpisah. Mufasil mat jaiz. Kalau mat wajib muttasil. Jadi Robbana Robbana artinya wahai Tuhan kami. Nah, amanah kami beriman. Nah, itu hamzahnya berarti bukan satu kata tapi beda kata. Berarti mat jaiz munfasil. Baik. Kemudian kalau tadi Mandi lihat di bawah ayat 111 sebagai contoh ya, belum dibaca sama Mandi Iis. Tapi ini sebentar. Silakan. Sebentar Ustadz. Jadi Ya, tadi kan soalnya ibu itu berhenti di Rabbana, dia baca 2 harokat. Betul. Betul, jadi bukan panjang gitu ya, bukan karena dia jaiz munfasil, bukan dipanjangkan. Ya, Oke. dipanjangkan 2 karena berhenti. Kalau berlanjut yaquluna rabbana amanna baru dibaca panjang 3 harokat. Kalau berhenti yaquluna rabbana, tadi kan 2 harokat. Kemudian diulangi lagi dari rabbana amanna. Udah betul seperti itu. Jadi kalau berhenti memang cuma 2 karena dia jaiz kan. Apalagi tidak ketemu hamzahnya ketika berhenti. Nah, kebeda lagi kalau berhentinya di mad wajib, maka ya ada kan di Al-Baqarah bina seperti itu. Tapi ini karena tidak satu kata, jadi Robbana. Nah, kemudian kalau disambung baru panjang. Robbana amanna. Cukup ya Mandi? Insya Allah terjawab Mandi. Iya, terima kasih Ustaz. Sama-sama Mandi. Silakan Mandi Iis dilanjutkan lagi, disambung lagi tadi. Faghfir lana. Faghfir lana warhamna wa anta khairul rahimin. Hati-hati nggih. Rahimin. Hati-hati ditekan dulu Mandi Is. Fattakhadtumuhum. Silakan. Fattakhadtumuhum sikhriya hatta hati-hati bukan sikhriya panjang tapi itu fathatain. Sikhriyan hatta idhar ya. Yan hatta. Fattakhadtumuhum sikhriyan hatta, seperti itu. Silakan dicoba Mandi.
فاتخذتموهم سخريا حتى Hati-hati terbaca dengung ya. Mandi itu idhar. Idhar itu dibaca jelas tanpa didengungkan. Sikhriyan hatta, bukan sikhriyan hatta, bukan sikhriyan hatta. Seperti itu. Sekali lagi. Dari sikhriyan aja nggak apa-apa. سخ- سخريا حتى أنسوكم ذكري. Diulangi dari mana? Ansaukum boleh? Dari hatta. Hatta ansaukum zikri wa kuntum minhum tadhakun. Dengung Mohon ansa maaf. itu. Mohon maaf tadi Ya. ansaunya tercampur dengan sikhri ya. Hatta ansaukum zikri. Coba sekali lagi. Hatta ansaukum zikri wa kuntum minhum tadhakun. Baik, lanjut dulu. Pertanyaan Ustadz. Ada apa, Aduh, Mandi? banyak yang nggak- Ini kan di nun dengan sin itu. Kalau saya kira kalau hatta ansaukum bukan tadi, tapi sepertinya harus cepat apa? Hatta ansau sepertinya begitu. Saya kira kalau ansaukum gimana? Iya, sama Mandi. Dengung. Cara bacanya sama. Ansa, nun sukun ketemu saknya. Iya kah? Jadi Pak, Iya, bukan dengung di sana. Ansaukum. Iya, betul didengungkan. Ansaukum. Tapi dia tuh berlari aja tadi. Ansaukum gitu. Oh, kurang lama. hatta Kurang lama. saya ulang ya. Iya, silakan. Hatta ansaukum zikri wa kuntum minhum tadhakun. Baik, lanjut dulu. Inni jazaituhum yawma bima sabaru annahum humul faizun. Baik, lanjut dulu. Qala kam labistum fil ardi adada sinin. Baik, pelan-pelan. Qalu labisna yawman aw ba'da yawmin. Hati-hati, Mandi hati-hati ba'dai ke masuk ke ya. Tandanya juga di situ dotnya dot fathah. Jadi bukan fathatain, bukan doi. Jadi ba'da yaumin fas'alil, seperti itu. Silakan diulangi dari qalu saja dari awal. Qalu labisna. Qalu labisna yawman aw ba'da yawmin fas'alil 'adin. Nah, ini menarik ya. Ini mad lazim musaqqal qilmi. Adin agak panjang, 7 harokat seperti waladhdallin. Jadi adin dari au ba'dha saja supaya nggak terlalu panjang. Au ba'dha yaumin. Au ba'da yaumin fas'alil 'adin. Baik, cukup lumayan panjang. Qala in labistum illa qalilan Hati-hati itu idgham bila gunnah. Jadi qalilallau, bukan qalilalla. Tidak boleh didengungkan qalilallau annakum. Kalau dibaca berhenti nggak apa-apa. Illa qalila. Seperti itu. Silakan milih yang mana. Mandi itu ada tanda waqaf jaiz wasol itu. Kalau di saya di mushaf Usmani. Kalau di Mandi ada tanda berhenti atau tidak? Illa qalila ada. Kalau nggak ada dilanjut saja. Qala in labistum illa qalil. la mat aiwat jadi berubah.
Kolila, bukan kolil. Tadi saya sempat di awal sudah singgung. Semua memang betul kalau wakof itu jadi hilang semua harokatnya di akhir. Kecuali fathatain. Kalau fathatain maka berubah jadi mat tobi'i, jadi panjang. Kolila seperti itu. Jadi fathatain itu jadi panjang satu alif atau dua harokat. Kolila seperti itu. Boleh diulangi lagi Mandi? Qolail. Qala illa bistum illa qalila illa qalilan law annakum kuntum ta'lamun. Apa hasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilaina la turja'un. Hati-hati, nanti tadi yang pertama juga terbaca dengung. Afahasibatum an. Tumnya harus dibaca jelas tanpa didengungkan. Bukan bukan, tapi nama. Tadi juga terulangi lagi wa annakum ilaina. Tadi mandi bacanya wa annakum ilaina. Harusnya kumnya dibaca cepat. Wa annakum ilaina la turja'un. Dari Apa dari hasibtum? nama kalau apa? Annama khalaqnakum abasan wa annakum ilaina Masih terbaca dengung ya. Wa annakum ilaina la turja'un. Wa annakum. Coba diulangi dari wa annakum aja supaya lancar. wa annakum ilaina Ya wa annakum. la turja'un. Baik, sepertinya Mandi. Silakan dilanjutkan lagi. Tinggal 3 ayat. Fata'ala Allahu malikul haq. Koknya dikasih haq kok seperti itu. Fata'ala Allahul malikul haq. Baik. La ilaha illahu Rabbul arsyil karim. Boleh lanjut? Lanjut Mandi. Wa Dua ayat lagi. may yad'u ma'allahi ilahan. Sebentar Mandi. Sambil melancarkan supaya Mandi tidak terlalu panjangan. Wa may yad'u ma'al au-nya coba dipendekkan. Hati-hati tadi agak kepanjang yad'u agak terayun sedikit. Harusnya wa may yad'u ma'allah. Coba. Wa may yad'u ma'allahi ilaha. Boleh? Diulangi dari mana? Ma'allahi, Bang. Dari yad'u. Ini terlalu pendek sebenarnya Mandi. Jadi kalau mau berhenti ilahan akhar la burhan di situ. Tadi Kalau mau berhenti supaya maknanya juga sesuai. Kalau berhenti ilaha baiknya dari awal justru wa may yad'u ma'allahi ilahan. Wa may yad'u ma'allahi ilaha akhar la Bukan burhan. ilahan akhar. Kalau dilanjutkan dibaca han tetap, kalau berhenti baru ilaha seperti tadi. Bisa dipahami Mandi? Apa? Ya, jadi kalau dilanjutkan ilahan. Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bi. Berhentinya bih. La burhana lahu bih seperti itu. Coba la burhana lahu bih. La burhana lahu bi. Baik, berarti diulangi lagi dari Akhar. la burhana. Enggak apa-apa. La burhana
La burhana lahu bihi fa innama hisabuhu inda rabbih Baik, bagus. innahu la yuflihul kafirun. Baik. Kafirun. Betul, sudah betul. Wa qul rabbi Langsung masuk, Misi, Mandi. Langsung itu namanya idgham idgham mutaqarribain. Jadi langsung melebur. wa qul Lebur. rabbi ghafir warham wa anta khairur rahim. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Baik, Mandi. Hati-hati ditingkatkan untuk ketelitiannya, Mandi Is. Kemudian, Mandi, tadi betul, Uda Azmi tadi juga sempat mendengar yang sama dengan saya. Hati-hati tawalud ya, Mandi ya. Memang tawalud ini dari logat kita, dari Nusantara. Jadi, apalagi kalau huruf-huruf yang mati-mati itu ya, Mandi, yang sukun-sukun itu selain huruf-huruf qalqalah itu tidak boleh dikasih pantulan. Maghrib, hati-hati. Memang kalau urusan fasohah untuk logat kayak gini ini memang ini melancarkan atau mengubahnya tidak bisa 1 hari 2 hari, bahkan bulanan juga enggak. Memang harus dilatih terus bertahap. Baik, silakan yang lain. Barakallahu fikum. Bunda Terima kasih, Iis. Pak Ustadz. Baik, sama-sama Andi. Ganti surat nih. Ganti surat ya. Iya, Alhamdulillah. baca Silakan Andi yang lain, Bunda yang lain. nomor 8 ya, guys. Atau ada 8 ya, saya ngerti lagi. baik, Mandi. Sekarang masuk surah An-Nur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratun Tuhnya di ayin, Mandi, bukan surah tapi suratun. Suratun. Suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha. Jadi wa anzalna di ayun wa anzalna fiha. Wa anzalna fiha. Naknya di ayun, Mandi. Wa anzalna fiha. Naknya di ayun sekali lagi coba saya contohkan ya. Wa anzalna fiha. Wa anzalna fiha ayatim ayat di ayun juga ayatim. Wa anzalna fiha ayatim bayyinatim la'allakum tazkarun. Ayatim tapi bayyinatil la'allahum. Bayyinatil la'allahum. Ulang dari mana? Dari ayatim bayyinatin boleh? Ayatim bayyinatil la'allakum tazakkarun. Jadi bukan tazakkarun tapi tazakkarun. La'allakum tazakkarun. ya, bukan tazakkarun tapi tazakkarun. La'allakum tazakkarun. Lanjut. Az-zaniyatu waz-zani faqlidu kullu Hati-hati Mandi. Az-zaniyatu tunya dipendekkan. Tuwazzani fajlidu. Silakan coba lagi.
Saya ulang ya. Az-zaniyatu waz-zani faqlidu kulla wahidin minhuma. Dari Ninya la-nya mati. kepanjangan, Mande. Kulla wahidim minhuma. Kulla wahidim minhuma. Kulla wahidin minhuma. Kulla wahidin Nah, itu kulanya kepanjangan. Kulla wahidim. La-nya dipendekkan. Kulla wahidim minhuma mi'ata jaldah. Silakan. kulla wahidin minhuma mi'ata khaldi. Mi'ata jaldah. Minhuma mi'ata khaldah. Jaldah. Bukan Min kal. Jaldah. kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Ya, pendek jaldah gitu. Jaldah. Minhuma min jaldah. Wala ta'khuzkum bihima ra'afatum fi dinillah. Dari mana? Ra'fatun fi dinillah. Coba. Ra'afatum fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Lanjut. Wal yashhad azabahuma ta'ifatum minal mu'minin. Lanjut. Langsung masuk. Az-zani. Az-zani la yankihu. Di ayun. Az-zani. Az-zani la yankihu illa zanitan aw Zaniatan. Bukan zani. Zaniatan. illa zaniyatan aw musyrikah. Baik. Wazani itu Ada tanda berhenti, Mandi? Ada tanda berhenti kah? Oh ya tidak. Dari ilah ya, saya ulang ya. Iya, Mandi. Illa zaniyatan au musyrikatu wazaniyatul la yankihu boleh dari waza saya ulang Ustaz. Boleh. Wazaniatu. Zaniyatu la yankihu ma ila zani au Bukan ila, tapi illa zanin. Illa zanin. La yunkihu ma illa zanin au musrik. Baik. Dari illa saya ulang Ustaz. Boleh. Illa zanin au musriku wa hurima zalika alal mukminin. Lanjut dulu. Wallazina yarmunal muhsanati Tadi bukan muhsa, tadi muhso. Muhsonati summa. Wallazina Masukkan di alif lamnya. Yarmunal. Wallazina yarmunal muhsanati summa
Muhnatnya dipanjangkan mandi, bukan shotnya. Muhsonatin. Muhsonati summa. Gitu ya. Bukan Yar shotnya dipanjangkan tapi naknya nggih. Muhsonati summa. yarmunal muhsonati summa lam ya'tu bi arba'ati suhada bi ar bi Summa ar lam. sum Summa lam. summa lam ya'tu bi arba'ati suhada ana Enggak fajlidu ada naknya. Mandi syuhada afaja. Syuhada afaja fajlidu. bi arba'ati suhada fajliduhum samanina jaldatam Hati-hati. wa Samanina. samanina jaldatan wala taqbalu lahum sahadatan abada Baik. ulaika humul fasiqun illal ladzina tabu mim ba'di zalika wa aslahu mim ba'di zalika wa aslahu fa innallahu Hati-hati. ghafurur. Bukan fa'innallahu. Fa'innallaha. Oh ya, astagfirullahaladzim ya Allah. Fa innallaha ghafurur rahim. Wallazina yarmuna azwajahum walam yakun Walam yakul. Langsung masuk. lahum suhada illa Domah mandi bukan syuhada'a, syuhada'u. Walam yakul lahum. lam yakul lahum suhada'u illa anfusahum fasahadatu Ahadihim. Anfusuhum. illa anfusuhum fasahadatu ahadihim arba'u sahadatin billah. Hati-hati. Arba'u. U-nya dipendekkan. Arba'u syahadatim billah. Diulangi nanti dari arba'u. U-nya dipendekkan ya, Bang Andi. Arba'u syahadatim. Arba'u sahadatin billahi innahu lamin sadiqin wal khamisatu anna la'natullahi alaihi in kana minal kazibin wa yadra'u Ra-nya anha dipendekkan. Wa yadra'u anha. wa yadra'u an Sekarang U-nya dipendekkan, Mande. Yadra'u anha. Ra-nya ini udah pendek. U-nya dipendekkan. Yadra'u anha. wa yadra'u anhal azaban antas hada arba'a sahadatin billahi innahu Hati-hati, Mande. laminal Syahadatim itu ada iklab. Syahadatim tim billahi. Antashhada arba'ata syahadatim. Silakan. sahadatin billahi innahu laminal kazibin
Syahadat. Baik, lanjut dulu. Syahadat. Wal khamisatu. wal khamisata wa Wal khamisata. anna ghadaballahi 'alaiha in kana Minas. minas shodiqin Baik. walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu wa annallaha tawwabun hakim. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Baik. Mandi Erda. Erda. Baik. Jadi untuk menyambung antar kata ke kata hari-hari rentan untuk kepanjangan. Nah, caranya seperti apa? Saya sering kalau mengajar tuh mengistilahkan ada dinamika suara. Jadi memang kita itu membaca Al-Quran, membaca apapun saya kira, ya khususnya itu dibaca jelas, jahar ya, dilafalkan. Dan apalagi kita melantunkan, diberi nada, karena memang Rasulullah ini, sabda Rasulullah ya, Zayyinul Quran bi aswatikum fa inna sautal hasan yasidul Quran husna. Jadi kalau kita membaca Quran itu memang harus melantunkan pakai nada. Nah, karena nada itu menambah keindahan Al-Quran. Al-Quran ini sebenarnya sudah indah dari segi kata-katanya. Nah, sajaknya sudah baik, baik semua, luar biasa, mujizat terbesar akhir zaman. Nah, ditambah dengan suara kita itu tambah lebih baik lagi. Maka dari itu dinamika suara apa tadi yang saya maksud? Dinamika suara itu seperti ini, Mandi. Jadi ketika juga bernyanyi sama. Nah, tapi karena Quran ini ada cara bacanya, ada tajwidnya, maka tepatkanlah ketika memanjangkan suara kita, mengayunkan itu ketika ada istilahnya mat tabi'i. Kalau ditekan berarti ketika ada tasydidnya, seperti itu, Mandi. Jadi hati-hati tadi, Mandi, ketika menyambung kata ke kata itu kepanjangan. Harusnya tadi ada beberapa catatan tadi kan. Sebentar. Tadi itu di ayat 8. Syahadata. Nah, itu hati-hati rentan kepanjangan, harusnya tashhada arba'a antashhada arba'a syahadat. Jadi seperti itu. Kalau tidak ada alif panjang, tidak ada ya sukun, yang itu fathah ketemu alif, ya kasroh ketemu ya sukun, doma ketemu wawu sukun, itu dibaca satu ketukan. Yaitu hati-hati, Mandi. Itu perlu dilatih dan terus dibaca dan distorkan. Baik, itu catatan dari Ambo, Mandi. Barakallahu fikum. Da Iqbal, mudah-mudahan Mandi dapat kesempatan belajar. Alhamdulillah. Jadi jujur Ustadz, saya itu memang belum pernah belajar, belum dapat kesempatan belajar tajwid. Jadi saya mengikuti itu dan belajar sendiri. Jadi memang untuk tajwid saya memang lemah sekali, Ustadz. Baik, baiknya Mandi berburu supaya nanti ketika membaca ada yang benarkan, Mandi. Ya, harusnya saya berguru, mencari guru, makanya saya cari-cari guru gitu. Sekarang juga Mandi bisa, Maaf. tapi itu kalau nggak salah berbayar di aplikasi. Nanti insya Allah saya share ya di grup atau lewat Uda Asbi. Ada aplikasi yang kalau kita membaca itu dikoreksi nanti. Kalau nggak salah ada kok di aplikasi saya. Bantu saya nanti Maaf Ibu, maaf Ustadz. Di sini kita Silakan. Ibu Zuriat itu mengajarkan di luar, di samping misalnya ya, ada yang perlu dikoreksi terlalu banyak kesalahan. Silakan itu. Dan belajar pribadi dengan Ibu Zuriati. Ibu yang ya, biasa Ustazah Zuri. Di luar. Yang hari ini kebetulan tidak hadir ya, Mandi ya. Ya, silakan. Ya, tapi belajar sama. Ya, nanti kontak dia Mandi. beliau gitu. Siap. Ya, Silakan Mandi Erda. Mandi semua kasih sayang, pandu saya. Saya ingin belajar. Silakan lanjut. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarral lakum bal huwa khairul lakum likulli imrim minhum maktasaba minal ism Ada di walladzi bukan riim, bukan di ayun, bukan di gandol seperti itu Mandi, tapi riim, bukan riim. Nah, bedakan seperti itu. Ini nanti ada istilah tashil kok dibaca Al-Quran. Seperti bi'salismul tashil. Tapi ini harus dibaca jelas. gimana Riim, bacanya? riim. Coba sekali lagi, Mandi. Riim. Likullim riim, nggih. Oh Silakan. ya. Likullim riim minhum maktasaba minal ism walladzi tawalla kibrahu minhum lahu azabun azim laula iz sami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khairan wa qalu hadha ifkum mubin laula ja'u alaihi bi arba'ati suhada fa iz lam ya'tu bisyuhada'i fa ulaika 'indallahi humul kadzibun walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu fid dunya wal akhirati lamassakum fima aqadtum fihi 'adzabun 'azim iz talaqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilmun wa tahsabunahu hayyin wa Hayyina. Dari watahsabunahu. Silakan coba. tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim. Sebentar Mandi. Nah, coba Ya. sekarang diumpamakan hayyina. Jadi yang Mandi berhenti situ coba. Coba diyawakokan di hayyinan. Coba bagaimana? Wa tahsabunahu hayyina Baik, bagus. wa huwa lanjut Ustaz. Iya, lanjut. Wa huwa 'indallahi 'azim. Walaula iz sami'tumuhu qultum ma yakunu lana ain Hadirin bukan an natakallama. ya. Walaula iz sami'tumuhu qultum ma yakunu lana an natakallama bihadza subhanaka Ada tanda hadza berhenti. Ada berhenti. Iya, tanda jim. Mandi. Ada. Ada. Aduh. Oh ya. Yuk. Subhanaka. Silakan. Subhanaka hadza buhtanun azim. Baik, lanjut. Ya'izukumullahu an ta'udu
لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تشيء الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. Lanjut Ustaz atau Tanda diulang? berhenti? Ada tanda berhenti, Mande? Di sini nggak ada Eh, soalnya. Ada? ya. Di Ada mushaf lam, ada tanda gimana? lam itu. Oh, lam nggak boleh. Ya, Lamnya lam alif alif. ya. Ya, lam Jadi alif. nanti Mande ulangi lagi dari lahum. Lahum. Lahum azabun alimun fit dunya wal akhirah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Baik, satu ayat lagi Mande. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Walaula fadlullahi La-nya dipanjangkan, Mande. Mande. Yang mana? La-nya dipanjangkan. Walaula la. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu wa annallaha raufur rahim. Alhamdulillah. Barakallahu fikum, Mande. Udah cukup baik. Hati-hati untuk ketelitiannya ditingkatkan. Sudah baik untuk bacaannya. Silakan yang lain. Terima kasih Ustadz Iqbal. Sama-sama, Mande. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. Ada tanda berhenti, Mande? Tidak ada, Ustaz. Napasnya Bilangnya tidak dari mana, Mande? ma Baik, zaka bilang. Baik, bagus, betul. ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يوم Ya Ustaz? Mantap, nafasnya kuat sekali tadi. Lanjut, Mande. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم
يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Lancar sekali Mande. Bagus Mande ya. Mudah-mudahan bisa terus istiqomah dan senantiasa lancar, dan Mande bisa nambah ini untuk materi Naghomul Quran, melantunkan pakai nada. Ini Mande sudah pakai nada, nanti macamnya biar bertambah. Ada ros, ada hijaz, nggak apa-apa. Tapi sudah bagus sekali bacaannya. Barakallahu fikum. Tadi nafasnya juga kuat banget loh Mande. Makanya itu tadi saya sarankan untuk belajar nada lebih bagus lagi. Ada nahawan, ada sika, hijaz, ada ajam atau jiharka. Alhamdulillah, barakallah, barakallah. Silakan yang lain. Anak muda, anak muda. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم. Sebentar Mande, permisi. Maskunatin, coba didengungkan. Ya. Dari antar dulu boleh Bu ya Ustaz? أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن Ya, betul. Mohon maaf. Lanjut. Wala yubadina. Ya. ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها Hati-hati Mande. Za terbaca za harus dibaca tebal karena sifat hurufnya idbaq. Ma zo, zohara, zo, okay.
ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جنوبهن. Dikit lagi, Mandi tadi zoharo, ro-nya pendek. Zoharo minha, zoharo min, ro-nya tadi kepanjangan. Zoharo minha, harusnya zoharo minha dari illama. إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. Ala boleh Ustaz? Gimana? Mohon maaf, agak. Ala ulangnya. Ala. Iya, udah betul. Ala. Inna ala. Oh, ini ini soalnya di saya ada tanda berhenti. Kalau mau diulangnya boleh dari ala boleh. Ala juyubihin. Silakan. Ala juyubihinna wala yubdina zinatahunna illa libulatihin. Diulangi dari mana, Mandi? Illa boleh Ustaz? Dari au abana ibu'ulatihin. Oh illa ya, iya baik. Mohon maaf kelebihan ke bawahnya. Illa bu'ulatihin, silakan. Illa libu'ulatihinna au abaihinna au abai bu'ulatihin أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن. baik, bagus. أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة. Gimana, Mandi? Salah sih Ustaz. Iya, coba dari benar. Irbati dari awit tabi'ina. Ya, awit tabi'ina ghairi ulil irbati minar rijali awit tifli. Permisi, Mandi. Irnya tipis saja karena kasroh. Habis itu setelahnya hurufnya bukan huruf idbak tapi huruf biasa. Jadi irbah bukan irbati. Ulil irbati. Ya, Ustaz. Dari ghairi, boleh dari ghairi ulil irbati. Ghairi ulil irbati minar rijali awit tiflil ladzina lam yadhharu ala awratin nisa. Baik. Lam yadhharu ala awratin nisa'i wa la yadribna bi arjulihinna liya'lama ma yukhfin wa la yadribni bi arjulihinna liya'lama ma yukhfina
في زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Baik, lanjut. Barakallahu fikum. Udah baik, Mandi. Sekarang Bapak Siapa lagi? Yurisman. Bapak, Ya, Bu. Ayat berapa tadi, Bu? 32 Tadi ya. ayat 31 terakhir. 305, Oh, halaman. halaman 354. 32 Sekarang lagi ya. Ya, 32. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Walyasta'fifil ladzina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadlih walladzina yabtaghunal kitaba mimma malakat aymanukum fakatibuhum in alimtum fihim khaira wa atuhum Betul, lanjut. Wa atuhum mimma lillahi alladhi atakum wala tukrihu fatayatikum alal bigha'i in aradna tahassuna. Kalau berhenti tahassuna. Ya, Di mana? seperti itu. Di mana ulang, Ustaz? Tahassuna. Tahassuna. Ya. Sot tasydid. Dimulai di situ. Diulangi di in aradana tahassuna. In aradna tahassunan litabtaghu aradal hayatid dunya wa man yukrihunna fa innallaha min ba'di ikrahihinna ghafurur rahim. Walaqad anzalna ilaikum ayatin mubayyinatin wa mathalan minal ladzina khalaw min qablikum wa mau'izatan lil muttaqin. Ajo, untuk mau'izatal itu
idgham bila gunnah, jadi mau'idhatal lil muttaqin. Hati-hati terbaca dengung atau dilamakan di situ, hati-hati. Mau'idhatal, nah itu dihindari supaya dibaca cepat. Mau'idhatal lil muttaqin. Ustaz. Di mana ulang Ustaz alladzi? Dari Dari mana Ustaz? minal ladzina khalau. Minalladzina khalau min qablikum wa mau'idatan lil muttaqin. Allahu nurus samawati wal ard. Mathalu nurihi kamiskatin fiha misbah. Hati-hati di sini panjang, satu harokat atau dua harokat atau satu alif. Misbah, seperti itu. Misbah, bukan misbah, tapi di ayun. Misbah. Oke, betul seperti itu Bapak. Iya. Mathalu nurihi kamiskatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. Al-misbahu fi zujajat. Kalau disambung, kalau berhenti zujajah sudah betul. Kalau disambung zujajatiniz, ada nun niswah ya, apa? Nun sambung itu, nun wikoyah. Zujajaniz. Jadi ada ni-nya. Kan kalau alif lam kan nil. Kalau ini langsung masuk ke zai. Zujajatiniz. Baiknya berhenti atau disambung, Ustaz? Berhenti saja untuk memudahkan. Kalau disambung agak ribet seperti ini. Al-misbahu fi zujajatiniz. Nah. Oh, ya. Ya agak ribet kan. Jadi fi zujajah, habis itu az-zujajah, seperti itu aja. Lebih mudah kan. Al-misbahu fi zujajah. Baik. Az-zujajatun ka'anna. Tidak ada tenggung, tidak ada dengung. Dhammah saja, bukan dhammatain. Az-zujajatu ka'annaha. Az-zujajatu ka'annaha kaukabun durriyu. Di ayun durriyu ya. Durriyu. Agak susah sedikitnya. Ya, agak ditekan. Az-zujajatun ka'annaha kaukabun. Tuknya tidak didengungkan. Az-zujajatu ka'annaha kaukabun, baru itu didengungkan, ada fathah, ada dhammatain. Yang az-zujajatu dhammah, bukan dhammatain. Az-zujajatu ka'annaha kaukabun durriyu. Dari ini aja diulangi, dari ka'annaha. Durriyu juga boleh. Durriyu. Ya, didengungkan. Durriyu yuqadu. Yuqadu min syajaratin mubarakatin zautunatin la syarqiyatin wala gharbiyah. Boleh. Dari mana? Wala. Diulangi dari mana? Wala boleh, Ustaz. Dari wala gharbi. Zaitunatil la syarqiyah. Zaitunatil la syarqiyatin wala gharbiyatin yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsasu nar. Baik.
nurun ala nurun ala nuriyah yahdillahu linurihi man yasha wa yadribullahul amsala linnasi wallahu bikulli syai'in alim. Satu ayat lagi, Ajo. Lanjut, Ustaz. Iya, satu ayat lagi. Fi buyutin azinallahu an turfa'a wa yuzkara Fi buyutin azinallahu an turfa'a wa yuzkara fiha asmuh Boleh. yusabbihu Ada tanda berhenti, Ajo. lahu. Permisi, ada tanda berhenti kah? Musmuh itu. Iya. Fi hasmuh. Kalau tidak ada berhenti, wayudkaro. Dari wayudkaro. Diulangi lagi dari wayudkaro. Wa yudhkaru fi hasmuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Alhamdulillah. Ajo cukup pelan-pelan, nggih. Jadi lebih berhati-hati dan ditingkatkan untuk ketelitiannya. Sudah cukup baik untuk bacaannya. Barakallahu fiikum. Silakan yang lain. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakati yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar. ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا dari hatta. حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر fil bahril lujji. Ada udah bukan ada, tidak ada alif lam. Fi bukan fil. Fi bahril lujji. Kadzulumatin. Au kadzulumatin fi bahril lujji yakhshahu mawjum min fawqihi sahab. ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. ألم تر masir tipis masir. وإلى الله المصير وإلى الله المصير وإلى الله المصير.
ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. Baik, alhamdulillah, barakallah fiik. Udah Azbi, sedikit catatan tadi, hati-hati. Min nur ayat 40 itu tebal. Jadi min nur, bukan nur, bukan tipis tapi nur. Jadi tadi kebalikannya tadi ketika masir, bukan masir, bukan tebal tapi tipis. Masir, masir. Nanti kita kapan-kapan belajar atau saya titip ke Ustazah Rini Rozihati aja untuk rok sukun. Hukum rok sukun ini agak panjang pembahasannya. Jadi ada huruf-huruf rok itu ketika sukun bisa tebal, bisa tipis. Kalau masir karena sebelumnya ya dan sebelumnya itu adalah huruf kasroh, sir, tipis. Meskipun sebelumnya ya itu fathah juga tetap dibaca tipis rok itu ketika sukun, ketika wakof. Masir. Nah tadi kalau nur itu kan dhammah, min nur, nah, tebal. Tadi absar itu udah betul tebal. Ya itu aja udah, jadi udah bagus ya udah. Kalau silakan lanjut. Lanjut Ustadz sendiri, Ustadz. Balik nomor Saya 1. sendiri. Oh gitu. Berapa kali ini terakhir? Ya ini kan masih ada di 355 ya. Iya, sampai berapa? Sampai 362. Sampai selesai. 361. Udah 18. Lanjut ke nomor 1 lagi. Balik awal. 1, 2, 3, 4. Saya lagi ya berarti. Sekarang ayat berapa tadi? 44 ya? 4. Bismillahirrahmanirrahim. Yuqallibullahu al-laila wan-nahar. Inna fi dhalika la'ibratan liulil absar. Wallahu khalaqa kulla dabbatin minal maaf. Wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على 4 يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ويقولون آمنا بالله وبالرسول ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك مؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يخيف الله عليهم ورسوله
بل أولئك هم الظالمون إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم لن يخرجوا وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون. Silakan. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. Tadi takwain tuti ya, bukan tuta. Oh ya. Wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'ala rasuli illa al-balaghul mubin. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardh لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. Mungkin dilanjutkan yang lain karena ada yang mana? Taruh aja. Setengah-setengah ya? Baik. Ya, setengah-setengah. Ya, boleh karena udah mau habis ya. La tahsabanna allazina kafaru mu'jizina fil ard wa ma'wahumun nar wa la bi'sal masir ya ayyuhallazina amanu liyasta'zinakum alladzina malakat aymanukum. Tadi boleh langsung dari liyasta'zinkum tanpa ulangi dari alladzi. Iya betul, Liyasta'zinkum alladzina malakat aymanukum walladzina lam yablughu huluma minkum walladzina lam yablughu
Nughul. walladzina lam yahluhul huluma Huluma. walladzina lam yablughul huluma minkum thalatha marrat min qabli salatil fajr min qabli salatil fajri wa hina tad'una thiyabakum wa hina tad'una thiyabakum minadh-dhahirah. Bukan dho-nya dipanjangkan, hiknya yang di ain ke bawah. Zahirati wa mim. Dari wahina tad'una. Wahina tad'una thiyabakum minadh-dhahirati wa min ba'd. Hati-hati ke baca dengung. Zahirati bukan, tapi zahirati wa mim. Dari minadh-dhahirati. Minadh-dhahirati wa min ba'di salatil isya. Baik. Salasu awratil lakum laisa alaikum wala alaihim junahum ba'dahun tawafuna alaikum ba'dukum ala ba'd. Terus Dzalika kafnya dibaca kadzalika. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayat wallahu alimun hakim. Kalau Fik lanjut yang lain. Terima kasih. Baik, coba sama-sama. Ayo, Mandeben mana? Mandeben nggak apa-apa. Silakan. Ini acak Pak Bapak sudah baca semua ya Mande ya. Ajo. Paci. Wa idza balagal atfalu minkumul huluma falyasta'dhinu kama sta'dhana alladhina min qablihim kadzalika yubayyinullahu lakum ayatih wallahu alimun hakim. والقواعد minan النساء اللاتي Dari mana Mandi? Ulangi dari mana? Dari awal aja. Qawaidu minan nisa'i allati la yarjuna nikahan falaysa alaihinna junah ayyadha'na syia. Hati-hati Mandi, naknya dipendekkan. Ayyadha'na syia. Nasya. Itu. Naknya dipendekkan ketika sebelum ganti baris. Gimana Mandi? Itu tak atau sa. Syia, right? Sa. Ayyadha'na syia. Jadi naknya pendek. Ya. Dari ayyadha'na thiyabahunna ghayra mutabarrijatin bizina wa an yasta'fifna khoy ya. Wa an yasta'fifna khairul lahun wallahu sami'un alim. Oke, silakan Pak Hatta.
Ya, kasih. Kan Ajo. Ya, saya start. Laisa 'alal a'ma harajun wala 'alal a'raji harajun wala 'alal marid harajun wala 'alal Dari marid. wala tidak apa-apa Ajo. Dari Wala 'alal maridi. Ya, boleh. Wala ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم. a'mamikum sudah kelompatan Ajo. A'mamikum sudah tadi ya? Sudah. Oh, sudah. Ya, lanjut. أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت أماتكم أو بيوت أماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم. Laisa alaikum junahun an ta'kulu jami'an au ashtata fa iza baholtum buyutan fasallimu ala anfusikum Baik. Dari ini Ajo supaya sempurna fasallimu. Oh ya, fasallimu ya. Siap. Fasallimu ala anfusikum tahiyyatan min indillah. Min indillah. Dari tahiyyatan. Iya. Tahiyyatan min indillahi mubarakatan thayyibah. Hati-hati. Mubarakatan thayyibah. Dari mubarakatan saja. Mubarakatan thayyibah. Lanjut. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tanggung. Yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum ta'qilun. Alhamdulillah, barakallahu fiik Ajo. Lanjut Mandi atau Ajo Yurismen lagi. Mandi yang lain silakan. Tinggal 3 halaman lagi kita selesaikan. Silakan. Nomor 7 kali itu. Itu ya. Gimana? Isusihailah. Innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi amanu billahi wa rasulihi wa iza kanu ma'ahu ala amrin jami'in lam yazhabu
lam yazhabu hatta yasta'zinu innal ladzina yasta'zinunaka ulaika alladzina yu'minuna billahi wa rasulih fa iza sta'zanuka li ba'di sya'nihim fa'zal liman Hati-hati. Li ba'di sya'nihim. Intinya kebaca otomatis, hati-hati. Sekali lagi. liba adi sya'nihim Nah, hati-hati kebaca li ba'dish kemasuk ke shin tasydid. Hati-hati karena kalau ada tasydid berarti atau alif lam ini kan tidak ada, jadi li ba'disya hati-hati li ba'dish, hati-hati terbaca seperti itu Mandi, li ba'disya seperti itu. Coba sekali lagi dicoba. liba di sya'nihim fa'zal liman syi'ta minhum syi'ta minhum wastaghfir lahumullah innallaha ghafurur rahim. Baik. Sampai sini terus. La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ba'dikum ba'dha qad ya'lamu Allahu allazina yatasallaluna minkum liwaza falyahzaril ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim. Ala inna lillahi ma bis samawati wal ard qad ya'lamu ma antum alaihi wa yawma yurja'una ilaihi fayunabbi'uhum bima 'amilu wallahu bikulli syai'in alim. Baik, bagus. Terima kasih Pak Ustaz. Baik, cukup baik Mandi, berhati-hati pelan-pelan untuk bacaannya. Silakan dilanjut yang lain. Nomor 8 Bu Erda itu. Erdawati. Izin Bunda, ayat berapa lagi saya ketinggalan, saya keluar tadi. Ini ayat baru Mandi, surah baru, surah Al-Furqan. Oh, saya Al-Furqan, bentar. Ayat berapa, Ustaz? Baru ayat pertama Mandi. Yang pertama lagi mengasuk ayat pertama saya gitu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin. Hati-hati, bukan liyakunal. Hati-hati, tidak ada tasydid. Liyakunalil. Nalil, bukan nalil.
liyakuna lil. Sekali lagi. Ulang ya Ustaz. Dari Liyakuna liyakuna. Bukan liyakuna seperti itu. Bukan liyakunal lil. liyakuna lil alamina naziron allazina lahu mulkas sama allazina lahu mulkas samawati wal ardh Berarti bukan mulkus. allazina lahu mulkus samawati wal ardi walam yattakhiz waladan walam yakun. Dipendekkan waladau bukan wala, tapi waladau. Waladan walakum yakun. Lahu sarikum fil mulki wa khalaqala lahu sarikum fil mulki wa khalaqu kulla syai'in faqaddarahu takdira Qaddara itu nggak ada mat. Di ki itu tidak ada mat juga. Oh iya ya. Wa khalaqa kulla syai'in. Panjang, nggak ada mat itu. Wa khalaqa kulla syai'in faqadarahu Ustaz gimana? Kayaknya nggak panjang ya Ustaz. faqadar Wa khalaqa kulla syai'in faqadarahu taqdira. Qaddarahu. Ulang lagi Ibu. Wa khalaqa, ulang lagi Ibu. Wa khalaqa kulla syai'in. wa khalaqa kulla syai'in. Tidak panjang. Panjang. Tidak panjang. Khalaqa. Wa Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu. Oke Ibu, maaf. Ya, ada apa-apa. Makasih. Wa khalaqakulla syai'in faqadarahu taqdira. Nggak ada kumun Ibu, nggak ada mimnya. Ya. Faqadarahu taqdir. Oke, lanjut. Wattakhadzu min Yang lain lagi enggak sampai halaman. Wattakhadzu min dunihi alihatan la yakhlaquna syai'an. Bukan luku. La yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun. Syai'an wa hum yukhlaquna wa la yamlikuna li anfusihim. Li tidak panjang, Bu. Li tidak panjang, Bu. Yang liku. Wala yamlikuna li anfusihim darran wala naf'an wala yamlikun. Ra dengan waw itu langsung Ibu. Li anfusihim maraw wala naf'an wala yamlikuna mauta wala naf'an wala namlikuna mautan wala khayatan wala nusura. Wa qala
allazina kafaru in haza illa ifku. Nif. Dari mana saya ulangi kafaru? Langsung masuk ifkunif taro ada domaten kemudian ketemu hamzah wasol namanya itu. Ifkunif taro ada nun kecil harusnya di bawahnya ku. Ya, ada Ustaz. Kunif. Wa qala allazina kafaru in haza wa qala allazina kafaru in haza illa ifkan tarahu wa anahu. Bukan ifka, Bu, bukan ifko, ifkunif taro. Ifkunif tarahu wa ifkunif tarahu wa anahu alaihi qaumu akharun. Akhorun bukan akharun, a'anahu wa a'anahu. Hamzah kemudian ain wa a'anahu. Wa a'anahu alaihi qaumu akharun. Akharun Qaumun akharun. Faqad ja'u zulman wa zura. Wa qalu asatirul awwalina tataba. Bukan u. Qalu asatirul wa qalu awwalina. Aqalu asatirul awwalin. Asatirul awwalina ditekan awwalinak. Awwalinak tatabaha fahiyatumla. Pendek semua kecuali ha. Awwalinak tatabaha. Pendek semua kecuali haknya. Awwalinak tatabaha fahiyatumla. Lanjut. Diulangi. Tadi asatir. Asyatiru awalin. Asatirul awwalina. Asatirul awalina tatabaha fahiyatumla. Fahiyah pendek fahiyatumla. Ya tumla alaihi bukrat wa asila. Cukup Ya. Bunda, oke. Tadi udah cukup lumayan dari ayat 1. Silakan mande yang lain. Hati-hati mande ya untuk menggabungkan antara kata ke kata. Silakan mande yang lain. Qul anzalahu alladhi ya'lamu sirra fis samawati wal ardh. Innahu kana ghafurar rahima. Wa qalu ma li hadzal rasuli ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq. Laula unzila ilaihi malakun fayakuna ma'ahu nazira. Au yulqa ilaihi kanzun au takunu lahu jannatun ya'kulu minha
وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا. Sudah, mungkin dilanjut yang lain. Silakan Mandi yang lain. ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. Lanjut sampai selesai. Ya. فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا.
Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Ustadz, sudah selesai? Alhamdulillah sudah semua. Udah. Silakan sebentar. Ana sambil, mohon maaf. Hmm. Udah selesai semua ya. Udah. Pak Ci, Ajo, mande sekalian semua. Alhamdulillah kita selesaikan 1 juz hari ini. Alhamdulillah. Semua karena rahmat Allah, semua karena izin dari Allah kita bisa menghatamkan 1 juz, selesaikan 1 juz 18 ya. Mudah-mudahan mande semua, Ajo, Pak Ci, udah kita semua senantiasa dilimpahkan oleh Allah kesehatan, dilimpahkan paling-paling hidayah sama Allah untuk senantiasa mempelajari ilmu-ilmunya, dan senantiasa oleh Allah dimudahkan dalam semua urusan, dilancarkan semua rezeki-rezeki kita, dan kita semua dicukupkan oleh Allah hingga juga diberikan kejayaan di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa tilawah Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi dengan alhamdulillah dan doa tilawatil Quran, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tadi sudah tutup dengan kafaratul majelis. Silakan saya kembalikan ke yang membuka tadi. Mohon maaf apabila salah kata dari saya. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, mande-mande Bapak Ibu semuanya, Ibu-ibu. Alhamdulillah kita udah selesai 1 juz. Mungkin sedikit pengumuman bagi yang baru bergabung. Jadi kalau kita dalam tadarus ini kan tujuannya memperlancar dan memperbaiki bacaan ya Bapak Ibu, Ustadz semuanya. Dalam membaca itu kita langsung menyambung aja Ibu-ibu. Ya, jadi setelah pembaca pertama lanjut aja, tidak pakai auzubillah, tidak baca apa, kita langsung aja baca yang surat berikutnya gitu, bacaan berikutnya gitu. Gitu saja. Terima kasih kepada Bapak Ibu, terima kasih kepada Ustadz dan Radio Gebu Minang. Saya tutup selalulah kita istiqomah dalam membaca Al-Quran ini, tadarus, walaupun tidak bersama-sama, sendiri kita berlatih ya, memperlancar bacaan. Demikian saja, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.